Kebeli pi barang yang sebagai pi syutuk kubor mentaka janmit, syawun paci kubor ke banyak ni pecua kimat berkongsan. Sesok kajing persang jong ke Indian Space Research Organisation berpenihar yang unam ding gaganyan kumsi benta jong ke crew escape system benta ke sengi. Kersana Menteri Kesorkar Jelau ba coming one Yemban ia kajing wan rak lentirel Hajan Hills. Laraki kesengi ken mau buram ia ki pulit West Khasi Hills. Bat sedang syongshit kenong ba shalong namar kelek niam puja. Ki kubor ki babnya. Kajing persang jong ke Indian Space Agency ban penher yo namding gagan yan ubadai ubanta jong ke crew escape system kalalong ke basiso menta kesngi. Kajing persang ia ke TV D1 mission kalalong ke basiso ha ke baga Space Agency ke dan hapedeng kelinti ban let saka hau-hau harangkat ubre house nam ar hajar apsan bat klem ubre house nam banwan. Kajing temu jong ke mission kalalong persang penher ia crew escape bat crew module. Kajing sesok jong kajing persang penher ia gagan yan kalong ne kesngi gapor sipo beje menstep hadin laisin bala pensange penher sipor. Menteri Kesorkar Jelah baru badai UMLA Karaliang Constituency uba coming one Yambon ula Krishan ya Kesorkar Jelah penwanra lentirel daga baong ba karel kadai kawe nakilat jong kalit kawan kabala penwanra bun kijing mentoy haman lagi Jelah jong kari kapkentop ya ke Garo Hills kabala don hakamap jong kalentirel kari. Uba Yambon ulaban halor kijing Krishan ya kijing mut penwanra ya kalentirel Hajan Hills ban kren halor kijing le jengok kabadang shen kejong Shagaro Hills ha kabau usyam bagi pajba penenkam da kerel ban let nambandi pathar sagohati ha ke dor kabalai photengka kat baki kali kamai ki shem bai kali hadu arspa prabhotengka na kinong let nangwan kaba kejing jingai kalong kaju. They carry maybe 1 basket, 2 basket of fruit, any production from there, they can sell to God. A lot of profit. Even in the essential communities also. Suppose rice in which two you get 30 rupees that time. And what that time? In the month of August, I got from the shop, what is the price of this? Rice in which two is 31 rupees. Here in Shillong is 44 rupees. That much is the difference. Ketenat pulit jangka West Khasi Hills District mentakasni kalar ke kesni kan mau buromi ke pulit kibla IT yala kajing ban pendap yala ke Kamram. Lapan long ikan ke program hak Office Trekam u Superintendent of Police West Khasi Hills bat lawan manishin bentalang hak ni kesni Daud Deputy Commissioner ke West Khasi Hills District ba Garrett Elezen Dykes USP ke West Khasi Hills ubikram di Marak ke kena school kini hikai bat kebahi masam jong ke pulit kibla IT yala kajing Lasdang ia kena kesengi dah ke penlong ia jing sengap jar ke baar minit bat penlong ia jing bok sentiu bat ke jing ia parit dah ki pulit. It is in the year 1959 on 28th of October the 10 security forces belonging to CRPF were killed in an attack by the Chinese KLA troops when they were guarding in the border of China and India. Every year, to honor this supreme sacrifice, our police personnel visit this Ladakh hot spring and used to pay homage. Ki surak asyalong kita sedang syongshit namar kanong ba kasedang ya kajing rakhe le nam Durga Puja ki don san popratli community puja pandal hakanong ba rengkat kilait ligi pandal jong ki reu shimet ke central puja committee kalapan mi ya ki kendon ban pentikna ba kajing rakhe kanlong kabalat na kajing penjabo ya kamaryang ban pentikna bahkan empenthut ya ki wei pat ki jai ben reu hakan kajing rakhe ke central puja committee kalabo ya kendon na kabenta ki kor penjing pensawa amsya ban penon kami ki tiar pensawa palat kash pobaje menmit kashlong ke bejulong kanong ba ke bapdeng lut ya barok icing le nyam bat ki kolshor bat man lagi pandal ha kanong ba shlong ha kani ke Durga Puja ki don la ki khana
Kajing rakhe ya katayo jong kimrat klau basitayo lenter halor kapang Partnership for Wildlife Conservation balapelong dekat office jong Divisional Forest Officer Janta Hills Wildlife Division Jowai kalakut no hanen kesni ya ka program penkut lapelong kesnong Demtring haba ajing keren hakan kesni UPCCF Biodiversity and Wildlife USM Sahai ulang bakapang mentau senam kalong kebakongsan nomor babun neki jaka klau haka jela kidai ki balong try de kiri shimet bat kisnong bat kajing penek pensa tangka sarkar mawai kamla balong kababyang lamda kadon kajing trelang bat kajing kersan jong kisnong kitau hakan kesngi la samru e kusnam sa ki babun ki briu halor kajing plat yem ya kimrat. This year's theme for Wildlife Week is participation, partnerships for wildlife conservation. This is very important. This gives trust for joining hands of different agencies, different stakeholders for this common goal of wildlife protection and conservation. UMLA ke Jawai ba wailan miki shalah nin kesni ula play ka Urban Health and Wellness Center Hayao Musiang. Haba ajing kran hakan kesni ba wailan miki ula ang ba kajing play kan ke Islam ajing sumar ha ka jaka badan kayo kalong ban pentikna ba kinong song bat kinong wan yo wan hat kinla ban yo ikla jing sumar da ka basuk. Ula pun seluruh kipat ba ban sim kabu ya kan ke jaka ajing sumar ba kentup ya kajing ya kendo ya ki doktor naga benta ban yo ya kajing selok ha kan ko por ba ki don kam. Nanti daun ni yang da thola di bat nasional komen ni gesmi ya wada yo iwai ya ketika Health and Wellness Center ini apo ya musia pakam modo ong doktor tu sia komen wa untuk hidi dukat ya kinong song yang ya musia kat em go hayau kam tam bon kinong lahai nong wan bon kini kiwa jut ku chutong kam tam besor tiba bi man go khnia tem to go suk le em go bon jut le em ko lap setia perdiau to go suk biai gut ras hospital Henry dah kecik em yang kini cipun cak uyarap ko ya kini kinong chong yao bakal baik batu wan malai apa kini besar bebi. Kariboy College kala khaliap no yak jing rakhe college week ke basitayo lenter daki program ke bai pen ipu ipeng henin kesngi hagani kesngi lapen kot ya balawan yang sebentar da UMLA kanong po ba Meral Bonds im ku mukangsan ba ajing kran hagani kesngi ba Meral Bonds im layaro yak jing teli pedeng ginong tre jong ke college ki bor penyat bat kisamla pule dak ba ong ba ka jing teli kalong ke bakongsan nak bentar ka jing kiu jong kane ke jaka pule kidon kat tu kat ni ki program bakan thop ya ka jing la kai sport ha ka balapanong da kisamla pule ha ka ni ka tayo. We are here, as I have said in my opening remark, representing different religion, different background, but we are one. As a society, as a family. Because here we are the faculty member, the student, and other members who are present here. We are living in a society where we have to be very, very cautious and careful from now on. Mentapat ngin pe jing long jing man kesimnang haslong kajing sit kalong 4.9 degree Celsius bat kajing kret kalong kat 4.9 degree Celsius kajing siam kau hau kalong sopun riu nak ispa man step an ripun riu nak ispa janmit kesimnang kala banrang hanong bat slong bat akijaka pamarkhap bat ka Shwaban pois kubukut jong tuk bor ngin pe biang sesi ni kimat ki bakongsan Sesok kajing persang jong ke Indian Space Research Organization bat penihari onam ding gaganian kumsi benta jong ke Crew Escape System benta kesngi. Kershan Menteri Kesorkar Jelau ba Coming One Yembon ya kajing wan ra lentirel hajan Hills. Larakhe kesngi ken mau buromi ke pulit West Khasi Hills. Bat sedang syongshit kanong ba shlong nomor kalek niam puja. Ti perlok de kitu kibor nglepus kupukut jong tuk kibor jingi mentaga janmit
hadu menyem yang pilih syah kesi boleh pi bara. Invest in the share market and lakhs with guaranteed returns. This limit